Okudzeto, the man who can corridor, and trunk one a gun and tea. No be chan tratum corfoso. The air yan says, and no corridor there. Wow, mamma pacho. No asantanaho, di who send for papanum. Now, who the also producer do attempt to program as a wokono. Now, Obi, we are not deep presenters, and also me dim who yaw. Obi, my do who I'm disappointed in you. If it's a you, one hour yam per do interview, no. But be and what do Okudzeto. But and now what I say. Okudzeto every program or so and you are apologize for what? And to colleague you know now who undermine no Obi you undermine your own colleague and then some no kan ya ebony Okudzeto nim nintro awadi na friend saying so for na be expose no and so far documents or the buy no akofa any date of birth he say papa ne so do be court into do court sa fictitious na wo kofa no any fake uko fake obi doctor obi passport name no alcofa o see date of birth ni different ono so say obe challenge you good wo so di akochira ye be kwakohwe afa di enti na o delete post no wo friends and Facebook na be gina ho say obi na delete post Okudzeto ye nya Gyimifuo Facebook ni nyina wo hobi obi hack your account sebi enko be change you say enka wo nya instant access to your account e be take it time. Say Facebook rather ratify no the amount. You can't get instant access to it. What do you mean any instant access to your account? Say me page or my hacking or my hacker. It take time. It be a 1 week and send on Facebook. Let me ratify because any panic also. So Okudzeto also be a hacker with Facebook account. Could be you free administrators name. And can you not get access to administration? So be bash one kasa and after month for bash one wako delete post no. Ebejina we wo de opa mo hwe o china Okudzeto ba be kan say ya hacking Facebook a hacking ne Twitter wo de opa mo hwe wo je true for sakwa wo ye wicked nanim sa na odisi wo no wo ye nipa bonifo sa nipa bonifo we one set we wo Arab hobi an kom do akogina virus kwa grabo tu if so we ye nipa bonifo wo ye mambofo wo ye very wicked guy very very wicked a wo mpa o man ye na Ghana no e na chese ya we hwe papa yi sabi enne omuchire mu nyina with all the accounts asem ni nyina ni cathedral ya yesi ma demonize cathedral yi so asem ni nyina ni sofo no eti board so na cathedral no a omusi no na sika bi e so de ma contractors no na sofo ne ti cathedral board ne so bi enu nti na sika ne free controller account general MI ena omu ye say ena omu yen sika de atua contractors ne ka eti sofo ne so ye member of the board. It was not decided say made metrias kana mam na omu trias kana said the beya contractors na said the omu beto aso aye adwuma enu ani enya se sofo yi ko wie sika bia na Okudzeto di na betena ho say wakobokro no with all the documents omu provided bank transactions bibia nkyere say omu kotam sika bi na omu de ma cathedral no ekoma sofo no oh eye sika na ya approve dida from parliament ya de ye ho adwuma Ninyina everything who parliament you know this what ba go obi enu ase na wo de what papa be gina ho say producer akoka say MP na ya na me ya presenters no bi koka say Okudzeto wa nya adwuma bia na obeye MP na enu a obi na o say nkanisa no personal you these presenters you are part of the problem you give this question anyway abosa no I mean here so gina manim kwasiasem kwa mo we no senkrofo ma papa no mo Ghana no unim the Reverend Kusibuati Okudzeto di na fam animguase a wagu no Okudzeto egu buachi aja akọ anim ase ese enka oba be bribe wom otimi pa achew asem ne call parliament ekọ ya yekọ hwehwe mu anokware nim obepa achew ogu ayekobotwe anim ase se Norway Ghana kwoto dan na ayekobotwe mu obepa achew munyina mo ye presenters of Ghana na aden omu de omu ya moja ni omu ana Okudzeto na mo kwasi ampani we de adwuma na waye won life muda e de adwuma na waye apart from politics or senkrofo ne eto ne ehwe za Ghana bibia na yense nipa ne eto ne ehwe adenti sa na de kyekyere oman abrochire ha sa na mo kyekyere na nka abrochire nka develop si etwa ntoto nkrofo so because of politics egu nkrofo animase na ba na mo presenters mo te wona mo shede no kwasi asa no ye ka musumu mienka kwasia we o deserve atem didie no no o senkrofo papa no mo fo say ya adepa nkrofo papa no ma sabe aboa we ya o mo bra bia
obi a wabɔ bra na kwasi ampani we bi na betena politics no o say ni din na mote wona mo hwɛ ye ka mo se ye nka no asan ba be gina ho say nana ba me I will not avoid this sort ade Okudzeto ye no kusibo enye me nua no but ya utimi say obi din sa this is not the first time Okudzeto ye sa ne ma no why ni too much nana sa de na o ye nenye mom ye nkeka bi kire no o se ma me insult no de o ye is more than insult so me cry de me di na tem keke me nya na hwepo it's more than insult de Okudzeto di ye nkrofo papa no mo Ghana no who can say adepa de Okudzeto di ye nkrofo papa no enya de papa ati yeah sweet enya de papa what it okofo say ya de papa nkrofo papa no a wode o mo yesa no nanaba ofo say ya de papa entro a wodi tu nkrofo so no ofo say ya de papa unim se papa yi hwotan a wa manage asem o kan nyina nso oboa asem o kan fa papa yi hu nyina oboa na ogu nanim ase adai ni ya wo se mi ndinatem we Jimmy kura ma me nkeka bi kire no kwasi ampani we nya Ghana ahemfa bio ade a wodi nkrofo papa no mu fam Okudzeto upa ma kohwe record ensama waka ngu nkrofo so ani nyina anya no kware owie so ho ma me pachew no wagu ani wanse kwa na nkrofo age atum na nkrofo afa ho tan ene ade se eyi napo saa na samijamfi oyiye ye nka napo bu ani amre na wanfa na nkokota enka no se hwe so nko ogu nani wanse saa na ye politics saa na eyi baumia wife se ne lawyer ni amre enko ono nso nko ogu nani wanse enko ogu nani wanse kwa Alright, Okudzeto yes ani mai di senkro for papa no mo Ghana ye ka mo mienka. Okudzeto on deserve respect bi ami munu ba ko say kra. Mi munu kra mi munu ba ko say. Na ono ote wo kwase asa no president ko obu no. Obu president. Mi munu ba ko say we one of the MP ami ni respect ba ko say kra man. Mi ni even respect kiti say kra mi ni bi man. Mi butolet paper kra say Okudzeto ablaka. O say senkro for papa no Grofo papa abobra aye adwuma wo mabrabom now the one day abetena wo na wo say obi papa wo ye ka mo mienka grofo mama mfam sia because said them kono bia na akwatra so asa temdidie wo aboa te say wo say kwase ampani we nya politics and ayefo a kwase te say wo timi tena wo di president atem you can insult president